парақоршылықты мен кеше Россиядан көрдім. Россияға барсақ, жолдың турасы, жолдың ширинасы 15 метр екен. Үшінді әм жол салау. Салып қой мұна бізден алай құның жолында қыл. Біреу мұндайынан батса болды кете бересін. Зачем мұнан талпайды? Тіп тегізген газета төшегендей тегіз жолдары. Мен айттым, мұндай жол бізге болбайды. Қырғыз мұндай жолда ұқтап қалып қырыл өлі өздеді. Мұндай жолда біз ұқтап қаламыз. Мұна ноқатта бел өріктің жолы, атаңар, түнгі саат 3-те мұқтатпайды ала, шындайдан. Ұйқың аш тұрады. Экономды бізден үйренсін алар. Қытайлар дүниені таңғалдырған Қытайлар. Жана сақал алғыш бар ғой, сақал алғыш. Үшін менен бірлі жол алып ұрғытат екен, Biz qancha yol alamiz aka? Biz 4-5 yol alamiz o'shani men. Ular mussiq suga jivitib olib urib qo'y. Taqrayla kelsa iyneni olib chiqib qirinidan tozalab o'rtirib o'shanda o'chirib olamiz qirg'izga. Bunaka. Ekonomdan so'z kerak-da. Men bizde Qirg'izdan boshqa bir da ulutdan ko'rilakman. Tuganib qolgan shambunning ichine suvdan qo'yib chaqab davr boshlayib yurgan anam. Buna ekonom, bravo. Ekonomda da bizdekilerden öğrenç gerek. Başka jaqtagilar galoşun arkası jirtilib qalsa, ırgıtmasa, ırgıtı öğretken. Bizde oşta ırgıtmaydı ha. Bizde jengiler ırgıtmaydı, arkasını tekerek qilib olib tur, kesib olib qo'yib tur, tapchka qilib qo'yadi. Boltiraveradi şeyda bunaka. Sörün janda turadi o'sha beli qayqayqamacha bunaydi o'sha yerda. Qaysi yerda turgan putuna ilib ketaveradi o'sha yerda. Bunaka bizde faydalanış gerek ekan. Baklashkani Qirg'izda hech kim foydalanolmaydi ekan. Baklashka bechara biz uchun jaralgan buyum ekanda. Qirg'iz uchun jaralgan buyum ekan. Baklashka. Bizga baklashkani ichi niye обязательно Qirg'izga bilasizlar? Bizga ichi niye обязательно? Bizga sirti kerak. Biri kola ichib olsa ham turib turadi o'sha yerda, shu bo'shatsadan olib ketadi o'sha yerdan. Bunaka. Baklashka uyga kelgandan keyin da xizmat qilgani süt quyib jeng olib ketadi, ayran qo'yib tajang olib ketadi, cho'ga solib jeng olib ketadi, benzin quyib tag'an ketadi, salarga qo'yib bo'longa ketadi, oxirida kiralin qo'yib ukang jayliq olib ketayotgan. Jayliq borgandan keyin tugangandan keyin kiralin tugandan kelinlerin tapqishdan qarachi, baklashkani irg'itmasdan tap-toza qilib yuvib, go'chukchag'ini tekerak qilib kesib olib, samsalg'i chiqib qo'yadigan sherkamlar, samsalg'i mana. Onu görüp olup tangal olsam bizden alaylık çekelerimiz baklashkan arkasını tekerek kılıp kırık alıp dur. Oşan menen kazandığın için kıratken mınan derler.